Yes, reka tugusuhuze twifurize byiza udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu kandi rwanyu Auguste Analyste. Ngende Auguste murimo kumva muri uyu mugoroba turi tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Hari amakuru arimo kuvugwa cyane dufite ku gakayi kacu. Rero muri uyu mugoroba tubazaniye iki ku rupapuro rwacu rw'amakuru, ariko mbere yuko tukugezaho aya makuru reka tukwisabira akantu koroshye, banza ukande like kugira ngo iyi nkuru igere kuri benshi bashoboka. Urakoze cyane kubikoze, ariko nibigushobokera na subscribe uyikore ntacyo byaba bitwaye. Muri uyu mugoroba rero tubafitiye amakuru akomeye cyane aturuka muri Katanga. Biravugwa yuko M23 yagaragaye muri Katanga kugira ngo itangirire none muri karere igaba ibitero mu buryo bukomeye cyane, yigarura ibice byinshi muri gace. Biravugwa yuko naho ishaka guhafata kugira ngo igere ku ntego yayo. Intego yayo ni bwoko ki, bimeze gute, ese leta yamenye gute ko kano gace kamaze kugiramo M23? Turogezaho iyi nkuru mu buryo burambuye, ndetse ngewe ubwanjye nari babwiye mbabwira ngo M23 ntago yoroshye. Abavuga ngo barajya baratera za Minembwe, batere muri za Prenez Ruzizi, bayikure muri Uvira, bayikure muri za Bukavu ndetse n'ahandi. Nkuko n'ubundi muri iyi nkuru tugiye kogezaho gahunda ikomeye ya FRDC, turabwira ko ari ibintu by'amafuti. Turabwira ko ari ibintu by'amafuti dugendeye ku makuru arimo kugenda atangazwa. Noneho yitangarijwe n'umuvugirizi wa guverinoma ya RDC witwa Patrick Muyaya. Muri kano kanya rero hari amakuru atangajwe, nyamuneka ntujye kure ugende usobanukirwa. Turaza kubabwira yuko muri Minembwe uko byifashe bimeze gute, turababwira Prenez bimeze gute. Turaza kubabwira yuko muri Prenez Ruzizi, kubera yuko karagace M23 yakagize akayo burundu, leta y'u Burundi yamaze gushya ubwoba ndetse yatangiye gupanga abasirikare benshi. Ni mu gace gakomeye cyane kari muri Kiriba, na gace kitwa Kiriba karimo karimo kohereza abasirikare benshi b'u Burundi, ndetse u Burundi bwamaze kwandikira abayobozi bakomeye bo muri FDLR kugira ngo bayisupportinge bakure abarwanyi ba M23 muri gace ka Prenez Ruzizi. Aya makuru ni amakuru akomeye. Tuza kubabwira inama ikomeye Colonel General Sultan Makenga yamaze gukoresha mu buryo bukomeye cyane, yakoresheje muri Goma. Ni inama yatangajwe mu minsi ibiri ishize, ariko ni inama yabaye muri gitondo. Yavuga kuki, turagaruka kuri amakuru mu buryo burambuye. Turaza kubabwira yuko umugabo witwa General Masunzu yahawe imirimo mishyashya. Ese ashinzwe iki, byagenze gute ko n'ubundi bavuga ngo arafunze, yaranabuze atakivugwa ku murongo w'urugamba, byari byagenze gute? Nyamuneka ntujye kure ugende usobanukirwa. Hari amakuru avuga yuko wirimisha iki, uriya mudepite n'ubundi ushinzwe guhuza ibikorwa bya Wazalendo ku rwego rw'igihugu. Uyu mugabo biravuga yuko yirukanwe na Wazalendo. Byatewe n'iki? Ariko ntago bitandukanye cyane n'ibyabaye muri Goma mu bitero byagabwe ndetse Umufaransakazi akabigwamo. Turaza kukubwira yuko rero hari n'andi makuru menshi cyane arimo kuvuga yuko mu mirwano yagabwe muri Prenez Ruzizi, leta ya Kongo igerageza kugira ngo ifashe abarundi bakure abasirikare ba M23 muri bice byose byo muri Prenez Ruzizi. Bagendaga bashimashimaho umukoloneli wa FRDC yarahaguye. Biravugwa yuko yapfuye ndetse agapfana n'abandi bagisaga 30. Abo basirikare 30 bagahambwa cyangwa se bakabazika mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma we bakavuga ko batazamuzika muri kano gace, ahubwo bagomba kumujyana mu kandi gace. Nakaye gace bazamujyanamo uyu mugabo ni muntu ki? Tugufite amakuru mu buryo burambuye. Tudatinze rero reka tukubwire yuko duhereye kuri aya makuru yo muri Prenez Ruzizi. Biravuga yuko abasirikare ba M23 bakomeje kwipanga mu buryo ba leta ya Kongo mutobarire, ariko cyane cyane abarundi barimo barafasha leta ya Kongo. Bebe kuvuga yuko barimo kwipanga bikomeye cyane mu gace kitwa Kiriba. Aka gace ndetse nagari Kiriba gusa, ubwo nakandi gace kitwa Runingu, no duce turimo kwigeranwamo cyane abasirikare ba FRDC mufatanyije n'abarundi, aba Wazalendo, aba FDLR, kugira ngo mu minsi ibiri cyangwa umwe, kuko nk'ubu ngubu amagara kubibanga aturuka muri M23 yemewe na M23. Aravuga yuko abasirikare b'abarundi, aba FDLR, aba Wazalendo bose barimo baripanga muri bino bice kugira ngo babashe kwirukana M23 mu bice bitandukanye igenzura byo muri kano gace ka Prenez Ruzizi. Rero Prenez Ruzizi biravuga yuko bitoroshye. Tugendeye ku basirikare barimo gutorezwa mu kibira, ni muri shyamba ryo mu Burundi riri muri
riri ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi ndetse na RDC. Biravuga yuko rero bari abantu barimo kubatorezwa bari bupasinga uyu munsi nijoro, byatangajwe kugira ngo boherezwe muri Point de Ruzizi kugira ngo batangire imirwano bari bateguye, ndetse biravuga yuko iyi mirwano yateguwe ko izaba ejo kuwa mbere. Murumva yuko rero atari ibintu byoroshye habe na gato. Gusa M23 mu bushobozi bwayo, mu buhanga bwayo, irimo irakoreshwa ishoboye kugira ngo itahure amakuru ndetse inipange mu buryo bukomeye. Ese ko havuzwe inama muri Goma yakozwe na Sultan Makenga, yavugaga iki? Ni inama rero yari yahuje abasirikare batandukanye bo mu ngabo za Republika za AFC M23 kugira ngo babashe gupanga uko bagomba kurinda ibice bya Point de Ruzizi, ndetse banakomeze urugamba rwo kubohora Uvira kugira ngo bahagarike ibitero bya hato na hato birimo guturuka muri bino bice. Rero biravuga yuko abasirikare b'Abarundi bakomeje kurundwa muri kano gace ka Kiriba ndetse na Runingu kugira ngo bazabashe kugaba ibitero mu gace kitwa Kabunambo ndetse na Sange muri Point de Ruzizi. Biravuga yuko Kabunambo na Sange ariyo main target cyangwa se ariko gace ubungubu gahanzwa amaso na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Abarundi kugira ngo badukuremo tuno duce. Ubwo turavuga uduce twa Sange ndetse na Kabunambo kugira ngo nibamara kutubakuramo biborohere noneho kubirukana burundu bavemo muri kano gace ka Point de Ruzizi, kubera ko murabizi neza ko Uburundi bwamaze kumva yuko abasirikare ba M23 bavuye muri Uvira, hanyuma bashima Imana baracelebra kubera yuko bari barabuze uburyo bafungura umupaka uva i Burundi ujya muri Goma ujya muri Uvira. Rero byari bigoranye kubera ko Burundi bwawe bufite igitutu kimwe cya mbere, kuba bwawe bufite impunzi nyinshi ziri mu gihugu cy'u Burundi zaturutse muri Uvira, zari zimo kubashyiraho pressure. Dufite inzara, abana bacu barimo gupfa, ababyeyi bacu barimo gupfa bashaje, ndetse n'indwara zirimo ziratugiraho ingaruka zikomeye cyane. Turifuza kujya mu gihugu cyacu. Icyo gihe Uburundi bwe bufite pressure. Ikindi cya kabiri, abaturage bari bakoze imyigaragambyo ikomeye yasabaga ko bano basirikare barekura cyangwa se igihugu cyabarekura bakitahira muri Uvira. Rero nyuma yuko M23 ifashe umwanzuro kuva muri Uvira, leta y'u Burundi yaraserebuye, ariko ikintu itari izi nuko kugira ngo ifate umwanzuro wo kuva muri Uvira yavuze ko igomba kujya hafi nk'imetero 10, 15, 20, 25, 30 kugira ngo itege kure. No kuvuga ngo yagendaga isigamo abasirikare barutanwa, abasirikare bake bajye hafi ya Uvira, abandi benshi kugira ngo tugaragaze ko twavuye tujye kure, tujye mu metero 30. Rero iki gihe Uburundi bwaraserebuye ndetse bunafungura umupaka kugira ngo abaturage bari mu Uvira bari mu Burundi mu nkambi bajye muri Uvira, hanyuma bakomeza imirimo yabo ya buri munsi. Muranabizi ko abasirikare benshi ba leta ya Kongo, Abarundi, FDLR, Abazarendo bahise birukira muri uriya mujyi wa Uvira kugira ngo nibura bongere basubize ibintu ku murongo, nubwo nta murongo babishyizeho kuko batangiye kwica abantu. Hari amakesi twagiye twumva atandukanye. Rero M23 tumaze gutahura ko izi kesi zatangiye kongera kwiyongera, ndetse nanone bakaba baravuye muri uyu mujyi bitewe nuko bashaka gushyigikira ibiganiro by'amahoro, nabyo bigafailinga kuko nta kintu byabafashije. N'ubundi bakomeza kwicirwa abantu, bakomeza guterwa na za drone, bakomeza kugabwa ibitero nk'abayobozi ba M23. Biravuga yuko bahise bafata umwanzuro wo gusubira muri Uvira. Bagitangira kubitekereza nibwo abasirikare b'u Burundi batangiye kugira ubwoba, bavuga bati tugiye kugera izo dushoboye turunda abasirikare benshi muri bino bice kugira ngo turinde M23 yafata Uvira. Nuko rero byagenze kugira ngo abarundi batangire gupanga abasirikare benshi mu gace kitwa Kiriba ndetse na hano za Runingu kugira ngo bakomeze kurinda biriya bice bya Uvira. Biravuga yuko rero bo bafite gahunda yuko kugira ngo barinde M23 kuba yajya muri Uvira mu buryo bworoshye, barimo gushaka kugira ngo bayikure muri tuno duce dutandukanye harimo Sange ndetse na Kabunambo. Ibyo twabibabwiye. Twigire muri Masisi, muri Minembwe. Muri Minembwe biravuga yuko muri iyi minsi imaze kuba ibiri, uretse igisasu cyatewe na drone nabwo kigaterwa muri centre ya Mikenye, nabwo nta kintu cyangije, nta kindi gisasu kirongera kugabwayo, nta yindi drone irongera kugabwayo, nta mirwano yo hasi irongera kugabwa, kubera yuko abasirikare mu 23 twirwaneho bakanze abasirikare ba FARDC. Murabizi neza ko bakomezaga bagaba ibitero gake kugira ngo barebe ko turaduce twa Mikenye ndetse n'ahandi harimo
mu maboko ya M23 habakura ariko byaragoranye. Murabizi neza ko point zero muri kano kanya mu maboko ya leta ya Kongo. FRDC na wazalendo bose bari muri kano gace, ariko nanone abasirikare bari mu 23 birinze kujya kugaba ibitero kuri point zero kugira ngo nibura abanze bisuganye. Murabizi neza ko inama yabaye umunsi yabareye Goma yarifite impamvu ikomeye cyane iteye n'ubwoba, kubera yuko bafite gahunda noneho yo gufata za point zero n'ibindi bice byose biri hafi ya Uvira kugira ngo binjire muri Uvira byoroshye, ndetse barinde n'abantu banyamurenge bari muri za Minembwe ndetse n'ahandi babasha kurinda. Ayo niyo makuru arimo kuvugwa muri Minembwe, avugwa yuko nta gitero giheruka kuhagabwa. Ikindi cya kabiri, reka tubabwire yuko akantu katwibagiye gatoya, no mu koloneli wo mu ngabo za FRDC waguye mu mirwano yabereye hano muri Plaine Ruzizi. Ni mirwano FRDC yagejeje kugaba kuri M23, ariko mu by'ukuri nta kintu byatanze. Na gace kitwa reka nze mbarebere, na gace kitwa Mitamba. Aka gace na gace bisa nkaho karimo guhanganirwa na M23 ndetse na leta ya Kongo, kubera ko ejo twe turimo kubabwira yuko ari agace kari gafitwe 75 kuri M23 ku ruhande rwayo ndetse na 25 ku ruhande rwa leta ya Kongo. Rero aba FRDC bayejeje kugira ngo bagire 100% rya kano gace kitwa Mitamba, ariko ntago ariko byagenze. Murabizi neza ko M23 ifite gahunda yo gufata Uvira byanga byakunda, ariko nanone yari yavuze ati okay, reka tube tubaretse bisuganye natwe tubanze dupange gahunda y'uri twabigenza kugira ngo nibura tubashe kwavansa dukure bano bantu muri Uvira bavemo nkuko bisanzwe. Rero leta ya Kongo yagejeje kugaba ibitero by'amafuti ibatera muri kano gace ka Mitamba, ndetse biravuga yuko bafite gahunda yo no kuvuga ngo iyi ngiyi ni Mitamba iri muri territoire ya Uvira muri groupement ya Bijombo, rero ni hafi yo mu Ndondo. Baravuga yuko bafite gahunda yo guhita bamanuka ku Ndondo bavuye muri Mitamba, nubwo Mitamba bikomeye kugira ngo bahakure M23 mu gace gatoya ifite na leta ya Kongo ifite kandi. Rero bivuga yuko muri imirwano bari bagejeje kugaba kuri M23 kugira ngo yambure Mitamba. Biravuga yuko kano gace kabaye imirwano ikomeye, ndetse abasirikare 30 barapfa, abandi bagera umukoloneli nawe arapfa, ariko 30 bahita bashyingurwa ako kanya kugira ngo borohereze abari ku rugamba. Ikindi cyabayeho nuko uyu mugabo w'umukoloneli izina rye ryatugoye kuribona, twagijeje kurishakisha turibura, ariko tukamenya amakuru yuko ari umukoloneli wo mu ngabo za FRDC. Biravuga yuko rero atashyinguwe nawe muri bino bice, ahubwo we bamujyanye ahantu hitwa Karemi, niho agomba gushyingurwa ko umuntu ukomeye mu ngabo za leta ya Kongo. Bivuze ko agomba guhabwa icyubahiro akajyanwa. Rero uyu mugabo nawe yaguye muri iyi mirwano, urumva ko bitari byoroshye na gato nubwo bagerageje gufata kano gace ka Mitamba. Reka tubwire yuko rero M25% yayo iki ifite byanga byakunda, kubera yuko yavuze ko ifite gahunda yo gukomeza kujya mu bindi bice bitandukanye kugira ngo ifate Uvira byanga byakunda. Twikomereze n'amakuru yacu arimo kugaruka cyane muri Kongo, arimo kuvuga ko Lieutenant General Pacifique Masunzu wayoboraga zone ya 3 ya gisirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe imirimo mishyashya. Amakuru atandukanye aremeza ko Masunzu yagizwe umugaba mukuru wungirije w'ingabo za RDC ushinzwe ibikorwa n'ubutasi, n'inshingano yasimbuyeho Lieutenant General Jacques Chaligonza Nduru wari uzimaranye imyaka 3. Masunzu yahawe ziriya nshingano nyuma yuko mu mpera z'umwaka ushize wa 2025 yari yatawe muri yombi nyuma akaza kurekurwa. Twikomereze no kwenye makuru avuga yuko muri Depite Mishiki wigambye igitero cyahitanye umufaransa kazi Igoma yirukanwe muri Wazalendo. Depite Willy Mishiki wari umuyobozi w'inama y'inararibonye y'imitwe ya Wazalendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwirukanwa muri uyu mutwe nyuma yo kwigamba igitero cya drone cyagabwe Igoma kikicirwamo umufaransa kazi wakoreraga UNICEF. Ku wa 11 Werurwe ubwo Mishiki yaganiraga na televiziyo ya TV5 Monde yavuze ko kiriya gitero kiri mu migambi ya Wazalendo na gahunda yo kwisubiza Goma. Ati Wazalendo twambariye urugamba rwo kwisubiza Goma duturutse muri pariki ya Virunga. Ubu rero turavugana turi muri Nyiragongo mu birometero bikeya hafi y'umujyi. Niyo mpamvu
n'ibyo bitero bya za drone byabayeho. Umuvugizi wa DVP Wazalendo mu itangazo yasohoye yavuze ko byafashe icyemezo cyo kwirukana Mishiki kubera gutegura impaka mu ruhame no gutangaza amagambo ashobora kongera umwuka mubi mu gihugu kiri mu bihe bikomeye by'umutekano muke. Abayobozi ba VDP Wazalendo bavuze ko amagambo ya Mishiki yateje urujijo kandi ashobora gukoreshwa n'abanzi babo mu kubashinja uruhare mu bitero byibasira abasivile. Bavuze ko aya magambo yarenze ku murongo w'iby'umuyobozi cyangwa umudepite yakagombye gutangaza mu gihe amakimbirane akomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze kandi ko gutangaza amakuru nk'ayo ngayo ku mugaragaro bishobora kugira ingaruka zikomeye muri Wazalendo imaze igihe ivuga ko bigamije kurinda abaturage no gufasha ingabo za leta y'igihugu kurwanya ihuriro AFC M23. Rero tudatinze reka twongere tugaruke kuri iyi nkuru irimo kuvugwa yuko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ihangayikishijwe bikomeye n'ishingwa ry'umutwe w'inyeshyamba wagaragaye mu ntara ya Okatanga yo mu majyepfo ya kiriya gihugu. Mu nama y'abaminisitiri yabereye i Kinshasa ku wa gatanu tariki 13 Werurwe, ubutegetsi bwa Kinshasa bwagaragaje ko hari umutwe w'inyeshyamba umaze iminsi ugaragara muri Katanga, bigakekwa ko waba ufitanye isano na M23 ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Bakata Katanga. Leta ya Kongo ivuga ko ibikorwa by'uwo mutwe byagaragaye cyane cyane muri pariki y'igihugu ya Upemba no mu gace ka Rusinga ahagabwe ibitero minsi ishize. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yagize ati turi kubona ibimenyetso by'uko hari umutwe w'inyeshyamba uri kugaragara muri Okatanga, ushobora kuba ufitanye isano na M23 ndetse ukaba ufitanye isano nanone n'umutwe witwa Bakata Katanga. Rero turahamagarira inzego z'umutekano n'abaturage gukomeza kuba maso no gukorana bya hafi kugira ngo hakurikirwe icyahungabanya umutekano cyangwa se hakurikiranwe icyahungabanya umutekano. Kinshasa ivuga ko ibyabaye bigaragaza ko hari imitwe y'inyeshyamba cyangwa umutwe witwara igisirikare uri kugerageza gutegura gahunda cyangwa se no kugumuka ko kwagaragaye mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 rero imaze kwigarurira ibice byinshi bimwe na bimwe cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Guverinoma y'intara ya Katanga yatangaje ko ingabo zoherejwe guhiga abarwanyi bagabye ibitero no kugarura agahenge cyangwa se kugarura amahoro muri kano gace. Leta ya RDC yatangaje ibingibi rero nyuma y'iminsi mike umutwe witwa Mouvement de Katanga pour la Libération du Congo rero utangaje ko wamaze gutangiza intambara mu rwego rwo kubohora intara ya Katanga n'abanyekongo muri rusange. Ubutegetsi bw'igihugu rero bwa Perezida Kisekedi nabwo buri mu byatumye uyu mutwe uhaguruka. Umuvugizi w'uyu mutwe Colonel Ngoyi Kumwimba Tigre mu itangazo yasohoye ku wa gatanu tariki 6 Werurwe yavuze ko abarwanyi babo bamaze kwigarurira uduce twinshi harimo kitwa Rusinga ndetse na Nkonga two muri teritwari ya Mitwaba muri Katanga. MDKC ivuga ko ibihe Katanga n'abaturage bayo cyo kimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange bari kunyuramo birenze urugero rwo kwihanganirwa. Uyu mutwe washinje Perezida Kisekedi n'ubutegetsi bwe ko bafunze inzira zose z'ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo. Rero bahitamo gushyiraho igitekerezo kimwe cyonyine cyo guhindura itegeko nshinga ryiswe itegeko ry'abanyamahanga. Uriya mutwe wagaragaje ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa Kisekedi bwaratumye abanyapolitiki batandukanye barangajwe imbere na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa RDC n'abanyamadini bahunga igihugu, abandi bakabafunga nta mpamvu. MDKC kandi cyangwa se uyu mutwe wagaragaje kandi washinje ubutegetsi bwa Kisekedi kuba bukomeje kuyobya isi mu bibazo byiyongera mu gihugu. Rero ivangura ry'amoko, ruswa, kunanirwa kwa guverinoma, ikene wabo n'icuruzwa ry'ubutunzi bwa Katanga. Yunzemo agira ati rero dushingiye kandi ku kuba isi ikomeje kurebera mu bihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa bakatirwa igihano cy'urupfu ndetse no guhatirwa guhunga igihugu. Twebwe rero abanyekongo
ba MDKC twafashe icyemezo cyo gutangiza intambara yeruye mu rwego rwo kubohora Katanga ndetse na Kongo nk'igihugu muri rusange. Uyu mutwe waboneyeho nanone gusaba abajenerali n'abaofisiye bakuru b'abasirikare ba muri FARDC ndetse n'abanyakatanga muri rusange kwitandukanya na Felix Tshisekedi Chirombo nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi bwe bw'inkoramaraso nk'uko yabitangaje.